ya njaa na shida ya ukame, ndio Mungu atupatie mvua na atuonekanie, ndio Wakenya waziangamie kwa sababu ya shida ya drought katika taifa letu la Kenya. Na waomba Wakenya ambao hawataweza kufika kule Nyayo Stadium, tuwe na ibada mahali popote, kanisa zote, dini zote, pande zote, mahali popote penye kuendelea maombi. Tumefanya mipango yote kama serikali. Tuko na mbegu, tuko na mbolea, tumepanga harakati zote za kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula. Lakini hiyo mipango yote haiwezi kufaulu kama Mungu hatatupatia mvua. Hata wakati tunapanga mambo ya dams na mambo yale mengine, water harvesting, bado tunahitaji Mungu atusaidie na mvua, ndio Kenya yetu iweze kwenda mbele na tusiangamie kwa mambo ama janga la ukame. Serikali ya Kenya ambayo Mungu ametupatia nafasi ya kuendesha itafanya kazi kwa Wakenya wote bila ya kubagua watu wa vyama ama sehemu ama dini ama rangi ama tofauti zingine zozote. Tutawafanyia kazi kulingana na katiba ya Kenya, tukiheshimu ile Wakenya walituamuru katika uchaguzi. Tuachane na ukabila, tuachane na chuki, tuachane na migawanyiko, tuungane ndio tupeleke taifa letu mbele. Nimemwambia Profesa Kindiki atoke ofisi Nairobi, aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Na tumeweka mpango kamili na ile uwezo wote wa serikali. Tutahakikisha wale watu wajeuri wachache wako pale wanajaribu kutuonyesha jeuri, tutapimana na wao na tutahakikisha kwamba hakuna Mkenya anapoteza maisha yake, na tutahakikisha kwamba wakaribu kuharibu usalama wa taifa letu la Kenya, na sisi tutapambana na wao vilivyo. Serikali ya Kenya ambayo Mungu ametupatia nafasi ya kuendesha itafanya kazi kwa Wakenya wote bila ya kubagua watu wa vyama ama sehemu ama dini ama rangi ama tofauti zingine zozote. Tutawafanyia kazi kulingana na katiba ya Kenya, tukiheshimu ile Wakenya walituamuru katika uchaguzi. Tuachane na ukabila, tuachane na chuki, tuachane na migawanyiko, tuungane ndio tupeleke taifa letu mbele. Nabo achiari ba shukuru ya Ruboi Primary Bori ibethiretwo bakina mbere kwa bake watanagira na waka irashibia ECDE bari bongwa. Achiari baba bariuga gitumia kurutha ntubobo na ati irashibia bethiretwo bikithukangaga. Ntubura bwethiretwo bwete makinya mathomo maana methiro makithukaga kumania na irashibi thuku ira bethiretwo bari arende begwete bakiromba antuba wendi bwega na kinya thirikari utigira ati ni kubawatanira kana ni kuwatanira nabo kengo gutigira ati iba kuthirikire murandi uyu kwa amwe gakiwa mutegi mwewe nacio. Ileta njira imwe ya gukiria kithomo na kuthiria thina ya arito kuthomerera chini bithu kwa aciari na arito barabe na gume kuma cukuru ya primary ya Ribui. Irere wa ndini aruirirwa rere bebumirite wakira arito baisindikira chi. Skuru ya Ribui ne skuru enkuru muno. Kuma skuru rete amberere ni skuru enkuru, but netonete that Ribui nyaga gatora kakara gatora kakarija gatijike ne muno nande anganiura kwe maiga maingi mantuja maingi jara ira tukone jo tukurukira nonto nande skuru ene enkuru muno ke skuru rete ambere yandene tora rere batinyoke jo tegera totinya secondary school inge ke wa secondary school batu totawe secondary school nande aturi bantura eje ibairitere ba auga kabambe ba ke classic ya PP1 ukajo tagera nyuma yakwa gwe classic kireo classic kikyo kithoma waniana ba PP1 na ni classic tikaribwaga bana to na baguta kuthoma ku betho nyaba kine na impio mara bakugwatwo inyi inungu nonto classic tekorogeri na ndituga tugeta thirikari tutethia
agacoka akariba ntura ya Ribui bambiri initiative ya gwaka kirasi kiao nikio kinarua tukari na ground breaking ceremony. Kirasi giki kirasi kia samani mono na twana tura tukuthomero ni twana tura status na twana ni ibu nene mono as the stakeholders na BOM na kinya alumni iba school yeje bara bambiriria guku twana twambiria that initiative twambiria kirasi giki gikario tatu ina mbesha kirasi kirana bara thoma aja kirasi kirari na mpio ana bara kutetemera kuru kire peja no gutetema na soni yetu ni ira kwina mwito impio twingwa ituciometie mono nkurukia ciari babe bakuromba thirikari ya kaunti na antu bawendi bwega kubatetheria kwenderithia na muradi uyu wa wakairachi biraba kugabiga atetheria rito kwithirwo pena hantu ega kuthomera katukuromba endi weki wega bandene Meru especially nya county government governor wetu arare itujeneje nendete muno kutetheria rira kwina maendeleo ndene ntura itukuromba tutetherio nikenda kirasi giki gikomba kujura na kirasi giki kiojura menya stiu tutathirikirira sino kuona gwe kirasi kingi gitigere na batuka tugita tutimama twetera twijwa gutethwa katwija tutetherio twenderete kingugi yetu ito tutegere ni na metho jaki yao kawira nario ri itugwita ikenda ugatutwaria gwaka irasi bibi kinya our county government honorable madam Kawira Mwangasa kinyawe nture ni awe ni eburi na bwirite kwija kinya ja tuonere kirasi giki kenda ona oramba gututetheria o kagitani gakwa ciari babe bakuromba kwandikirwa arimu bakuthomithira cibibi bia ECD mwarimu wa ECD kabatwira kwandika kumaria batwire nande au ndio thirikari bwire kwinyeria bwega muno nontu au nio kwa mwambirio jo mwana ko machukuri ya Ribui wandini aruirirwa rera nkiripotera Meru TV nyo kambetaga ki Mutegi Nwe ura warombaga gitikia ubunge bwa Isiolo ya Bwaiguru etawa ni mwenda thuranira nethirite akira ana nkuruki ya aritwa inge bara bata maumite mijeta kwe bomba shukuru cha secondary rungurwa mwenda thuranira foundation Aroni Mike Oro ora imwarimu munene wa shukuru ya Mukarangatine akiaria nethirite akiga kirore ati aritwa iganaria 10 bethirite bakira wa shukuru ino kumane na wonjorithia ba mwenda na ara haugite aritwa baba inge bo baumite mishireta kwe bomba na muno nkuruki akiuga untubobo na untubwega kiri mutongole wonde kwithirwa gitethagiria ana tababa kengo bakawata mathomo Adams Muturi wa The Ranger wewe nacio. This year alone, Mr. Mwenda has been able to sponsor the students you have already received is 110 students. The 110 students is from diverse communities. Not Isiolo alone. You have the people from Turkana, the people from Meru, people from Isiolo, and also the Maasai. So he has been able to give the school a very corrective responsibility to take care of diverse community. We are really privileged. We also thank Mr. Mwenda for the effort he has made to give us a van which helps us to ferry our students for tour, academic tours, student visits, teachers recreation. So we are very privileged, very happy. If you listen to them, they are very, very encouraged by the work Mr. Mwenda is doing. Mr. Mwenda will be a blessing to many in this community and the entire also Meru County. We are very, very happy. So I would like to say that a moment like now, when there is no money, Mr. Mwenda has been able to cater full scholarship for these students. Ibwega muraithiria wa Meru TV nkaraitha thaa yakwa nkora ni ndarika 20 arikena ukuruka nyuma ya thaa imwe chongwa cherukiri bitigiria tuwe tukiumarukaga anini tukuje ruo nyuma ya kagita katekuraya tugachokera kengo kuthirikiria ndeto cha Meru TV rukiri.
Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwirutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku. Mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani watanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaje ni ontubwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukurukia ana na nkuruki kudibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Truth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya tuana ba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turinatuanya tuana ba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukienda kungwatira mwana waku tuanya tuto turingire obisines yetu ntuko sekiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaitha tucherukiri mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kumangeti ni Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya ntato nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetereka na gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karaja kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kira kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo wako. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya.
Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega maili 3 kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni cukuru ya tongairi ya kimathomo moja Meru na kinya kinyangima. Na nande tukinye kinetia kinya kile utarajo mweru jua CBC na Junior Secondary School. Cukuru ya tuna na aritwa babu den school na Discoras na tuna arimo bakongana. St. Agnes tuna rere gaba ana beto konogo kadhe bate irachine. Ujukani ya bua January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja botete na mbere marije to neja kuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruki tunge chukuru kano tringe dhimugo kurukira namba ije 0725977114 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Tukuchokera kaere mureithiria wa Meru TV tuthi na mbere na ndeto chietu. MCA Bameru ibethiritwe bakimenagiria governor nuntu bwa kuremwa kana kurega kubanenkera kigina kia ward fund. Chiacha chethie na mbere kwikima tagabo kadha na harakanishani ya Baptist irindie ntunene ward gishigo bunge kia Igembe ya Boiguru nara ciaca ino ciathie na mbere kwikiumagira na ikundi kia MCA Bameru barabara kinyetie kanishani ino bawatete na shiriki ba kanishano bethiritwe bakimenagiria governor Kawira nuntu bakorea kubanenkera kigina giki kira baugite gya gutetheria mirandi ya uthi na mbere muno nkuruki ukinyithaniria maraberanirite kiria kari kagita kara barombaga kura nuntu bura ende bethiritwe bakiwatanagira amwe bakiwarorero uthite na mbere gatikaona governor irotigira ati bakuina mbere kwigwa bakishwa ngerekana ya gutura kenga kwigwa kwina thiri ya county ya Meru muno nkuruki kenga gutwika ati urutinguge ibokuthi na mbere kwigwa gukionekanaga bwega mukiri wa Nkunja nwe winacho MCA ba kaunti ya Meru batongoretu ni munini wa speaker Mwendali ni baikinyete kanisani ya Baptist irere irindie ntunene 1 kirima ketha ya kanisa araba kiari ni bona nete korea kwanirwa riraba kuabo kiraba kwenda kuma kirenga vana kaira mwangaza ni one fund kenda bamenya kuritira muringi kura ngwe na kureta maendeleo ntorene inde baba teweti ambese kenda baiguna bongwa MCA is back uturomba ambia ende wake mabwenderi manifesto na kuikuba abwere bakende kuriku kwa na mtu wetu wa ngavana Munya uno amberiria mantu athirikari ya county ya Meru Munya na ya kira ngondu na ntunene milioni 25 ngavana kira itwe ya aka ntunene na kira ngondu milioni 20 na tutururia ngavana Kawira ri imbibi ita kira ngondu imbibi ita ntunene hapo na dinao hapo kwa ndari tangu hiyo ngawenda Morisia ya boti mura mno yake tano ndira to munga mona yake ya barabara kana ate mkuona to munga mutule roe bati bitu kuira kiu kenda ya bazu to na botu kuira ntoba betu ndiro ko ne kiendelea na haraka ke wataneleo so between governor na MCAs nikenda uwe kutweka mantera kuwa ya mainge no kuwa barabara fulani etebui no kuwa nambasari no kuwa project fulani sibitari nini mantera atumbika kwa tweka mantera ambesha yatawatinirwa turo allocation ya to won turo imbeti yana kenda toro imbeti yana moriza kera akachamani ababu abura milioni 5 yeti na akautire ichita barabara ene kurimba barabara milioni 3 ichita mbasare wana tokea kwa mbasare ato botetera sija kwenu lakini the reasons utembesha msie pesa msie akamani beshe kama no kuma ofisi ya executive ofisi ya governor ato botetera keshire to shiro shienu ato vingatera to na milioni shiro shire to na kwenu le ipoleke ikweja ikuitangoge na ntomo kirenga vana Kawira mwangaza ngavana nareke mchezo na dietora mungu
no ndoaria urongo na rieto rangai na waiga na rieto rangai ndero ekirwa nkingo ni yara kibi na wendo mwakini sasa wantu beto no ntombi we muntu omurungu tenda kuona daka na kamero kako thangika thai mero ke kuthira mwana wa ayo kamaka uwa baba otaka kana koromba murungu no kurombera banye murungu bane okuromba murungu okwengithia MC oju ana one no baba ke akwana kinyawe rio twerere murungu baba kana niabo kinyoke na watu maira power sikari MCS baba ana bara gochoka kinyanga bana kawera mwangaza na prepenjera nyawe ana tuna challenge nene mno pasta weto rombera weto darima driver rombera dieto negotiation vireto kungen negotiate na arangero kaunte kada neto atunyekere muthiani bakuramba thirikari nene kuria arimi bara bainyangiritwo irio bione njou nonto no kabetete na mbere kurira ni mpara ndore mutungi ne mheshimiwa Mbruo na ndubetwe itumiite muno nonto baju ito kango bori atire boto tethie kutetagia thirikari ra nene na njire kuambu no turama yau kenda kinya national government yumba kubwithia sheria re kombo tuma andu beto bari wendo bio mapema utegitare akinya njoku withira nyo ina maana ki mwananchi ngurukia ya mbembe chiawe Bwana Yesu asifiwe so ito kuoria sheria area ya national na andu babe national muntu naite ngugewe andu barigirwe njoku itie kurira andu ya kuria no maisha njoku jatena maana ngurukia maisha cha wananchi Keripotera Meru TV ndererindie tunene 1 mbeta mukiri akonja Ibwega mukiri wa nkonja nonto wariboti ino na njira inkatha na cio ciacia iciathie na mbere kwigua ikiwataga mwanki kiri kiathoga kwatha mbeca cia wa kapalish ya mutumiki wa mwathani kana bate athi palish nara kiathogi giatongoretwo ni minister wa urimi aga nthiguruni ya Kenya Mithikari Nturi na ura wari speaker wa Senate Governor Ken Lusaka ciaca ino cithiretwo ikithina mbere kwikierekagerwa rais wa bana wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta na mutongoria wa Azimio Raila Odinga nonto bwa ciaca ira bathie na mbere kwa bakionekana kwaria kiri mathiko ma Professor George Magoha muthenya wa Jumamosi na ara kuringana na atongoria baba muthenya wa igoro bethiretwo bakirombaga rais uyu wa tene kwigua akinogokaga muji wa Kempora na gutigira ati na kuria ugoti na arekane na mantu mathirikari na ikengo nabo akenya barungu bakaina mbere kwa bena gantu gaokenera kumani na ugoti bubu bwake murethi waba na rari nyambura nino Siasa cia gitaifa nicionekire nene arambira iukuri rutene rwa athi parishi ire gutongeretwe ni waziri wa urimi Mithikari Nturi baero nafasi baremeru na bonde na orankuona oranjo akua na ndo very frustrated ndi bato space parekana manto maingi manto yendelee kuthithwa na kenda antu bomba kuona nafasi ya kuiritira ngui kutombocho kakuringa kelele after mieri 5 after kuringa kura it is not sensible na biyo kubetera utotwira ending game nimbi sheria nije kura ikaringo 2027 oto na mwana ku baraikirwe ngwene orarawire utotwira wo kinyame yake ite nyimbo nazo kuria ko Mulungu na kuete andu cothe kanisa no icoka ciankatho cionde ita na umwire bwega no ndubo kuongera ndikamwete naye kutumbura kuthukia Kenya pano tura utumbura ntuko kai kanya no ntu imweya irekera na romborekeri mbere ya Kenya na repite so na concentrate kuanga kuromba urekeri aria ajumbe mwanya bethiritwe bagitonyera ruteno rwa Azimio na kuria rais mstaafu nikenda komba gustaafu na njira yagirite na gwikirira na Uhuru ambiwa arudi nyumbani akachunge mali ya baba yake. Kuna ile baba yake alimwachia akachukua mashamba yote Maumau, hata babangu alikuwa njana huko kwa Maumau kwa msitu. Kwanza nilizaliwa nikiwa nimechelewa kwa sababu baba alikuwa msituni.
Pamoja na hayo yote ile Kurukikuria Raila Amolo Odinga ni kenda agatiga siasa cia mapema aria abakuga ati na cindirwe na nabaterio gwitikiria mpumi cia kura ile cia umire amwe na watho burabwariterwe ni Supreme Court. Hao wazee kama huyu mzee wa Azimio, wakati ambapo ulitafuta handshake ulienda na nani? Hao wananchi ulijitafutia wewe mwenyewe kazi, ukaenda kufanya handshake kule na baadaye ukaacha wale wengine nje. Na nataka kushukuru sana wale waheshimiwa ambao wa hiki chama walienda kukutana na rais, wakasema kile ambacho wanataka ni wananchi wao waweze kupata maendeleo. Huyu mtu anasema sijui maendeleo ni takataka. Huyu kiongozi mkimwangalia mnaona kama ni kiongozi ambaye ako na uwezo wa kuongoza wananchi wa taifa hili. Kama hawezi kuangalia wananchi wanafaa kufaidika na maendeleo ambayo wanapata katika serikali. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe. Maua. Mtugo inkai yake nyuma ya mbesha irachieta wa NSSF kuongerwa na gichunchige 12 kiri igana ende ontubobo ibwethiretwe kujeria maoni mwanya kuma kiri akenya arende bethiretwe baki thinambere ko bagiukagire tuyotwago kumani na mawato manini maraba kuwata na muno nkoroki kumani na kiganka makeyura rira andete nkunyugo ntu mwanya aganthiguroni yetu ya Kenya arabethiretwe bakiuga ontubobo ibwa kubekero watini nkoroki na bakenda ende bothi nambere kwigobokera ithagirwa gakiwa mutegi nawe nacio Ntugu inkai nyuma ya kutwitikiria rongirwe NSSF witithia marima kandiano na kiwango kieguru akaribe bumirite kuonania kuinyirika kwao netagaria riri kuringana na burochumi bwititie sana. Hata wakisema ni watu wameandikwa kwa serikali, pia hata huyo mtu anaumia, sababu huyo mtu unapata pengine ako na watoto 3, 4, 5 na amepanda, na vile alikuwa amezoea ile maisha, akiangalia tena tax imepanda, hapo maisha itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo mimi naona hii hawakupeleka mzuri kwa upande wa kupandishia kila mtu tax. Sasa pia kuna wenye wameandikwa kwa kampuni kandi we NSSF itithetwe kwe mutokoro wa mushara jwa ngiri nyamugwanja ja mwarimu o baba atomba ko yani batomba ko ya kandi yu nonto iba kuinyereka kwe nyamuntu we mwananchi okawenda atomba ko batomba ko nya kandi NSSF atomba ko ya NHF atomba ko ya nonto kinyamagana 5 jara gitagwa jara rithina anto bara bengi bakwajwa na bakaga kinyambe cheche wita sibitari. Kama watu walikuwa nakatwa 200 kwa mwezi, na vile walikuwa nakatwa 200 kwa mwezi, sasa wanasema watakuwa nakatwa 2000 Teto ya taxi na rotere ronge to watu kiumyaga nonto ogataka jam mwagari tuge mwagari ja barabegera kathoko ara kwa 500 kwa ngiri 15 naite ngiri na 600 imone NHF ingene ne kulipa usuru ewi 16 17 tuge 1700 yale acho kiare nyomba ngiri 3 Ewi tuge akurea nyomba ngiri 3 ewi ngirinya na 700 arete ke ngiri 15 atigaragia ngiri 10 na 300 mtu akethwa akeinyereka tambuse muongoje use na hii pesa yenye ilikuwa kwa hiyo, unaona hiyo 200 hiyo percentage ni kubwa sana, sababu imepunguza kutoka 200 kama pengine msara wako ilikuwa kwa ni 6,000 kwa pengine kwa mwezi na ukatwa 2,000 na pengine umepiga hesabu ya 1500 so unaona kikato hapo unapata budget tayari ya watoto imepanda, ile pesa yenye ulikuwa unapiga kila siku imeshuka. Kuringana na rongiro muritingo giora wandikitwo mucharo wa ngiri 15 arigitwo chiringi 900 o mweri ura wandikitwo ngiri 18 kagitwo chiringi ngiri 80 ura noe wandikitwo mucharo wa chiringi ngiri 50 kagitwo chiringi ngiri 3 o mweri ikagita karakariba kuririra thirikari kuraithiria onto bubu nchi okawenda na kuumia mono kuringana na ura tuwithiro uchumi twena itokuumisika mono meko mtu thokone tinda thokone utibia kuona akendinya kethi iendi chiringi igana riri kwenda irio iri kwenda kuria nyomba iri kwenda wikia mwana skuru na ndiankuga utitithiretwe ugoti tukuinyereka mono
especially antu bara betauni na tinya bara betauni ake bara risau tukwinyereka sana na ndia tukuromba tukauga thirikari ni twinikire ushuru bau etwitithiritio u kenda tumba kuthomithiana na tumba kuona inya bia kuria ntu jadaizi jarari masoka skuru na itwinyerekete sana. Na hii sisi ni watu wa biashara ambao tunafanya hapa hivi, lakini kulingana na vile hii watu wamepandisha tax, hatukatai, serikali inataka pesa. Kumagi shigo mbunge kia Bure ngeripotera Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi. Iboega ki wa Mutegi no ntuboriboti numa na riboti no yaga ki wa Mutegi hega tukinyithia muthia wa bura kuri kiri metha yetu ya ndeto na ndio na ni 40 na mundu reka shirikia na kurebuka nyuma ya themo chongwa chirukiri nyuma kagita tekoraya ngaina mbere kwa ngichokagira kaingo tukaina mbere kwa tukimurikaga mara mekiritwe inya kirima ngatheti rukirirwa emundi gukone kwa Meru TV niyo nani bambetaga ni Faminas wa Kimathi utikathi kuraya. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kirio Meru TV tugukinya kaingo kuwatanira na gukiria biashara yaku betigeria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kaingo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas wa Kimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiaje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogori Milimani Academy turiaja ni untu bwaku. Chogori Milimani Academy ni sukuru ire ijekene na gukurukia ana na nkuruki guthibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogori Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turinatuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya toto turingire obisines yetu mtukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaitha tucherukire mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 akikuma ngetini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya nteto nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana uturiongera kire website yetu iria ni
www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurokera namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega maili 3 kuma town ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuri ya chonga ya kimadho moja Meru na kinyangima. Na nane tukinye kinetia kinya kile utarajo mweru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tuli na Aritoa Babu Den School na Descoras na njatu na Arimoba Kongana. St. Agnes tuna rere gaba ana na beto konogo kadhebate irachine. Ujukani ya buwa January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja ne botete na mbere marije to nja kuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kano tringe dhimugo kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani owatanite nani Faminas Wakimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intara muchia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni ontobo waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top score here at Chogoria Milimani.
Iboega mureithiri wa Meru TV tugucokera kairi kengo twina mbere kwigua tukiendereaga kwaraniria muno nkuruki kuthina mbere kwigua tukimurikaga maramethire tumakina mbere kwa magikagirwa kiringatheti mbere magango kethie na nkirigagira makoro thiete na mbere kwokira indaga uri thiete na mbere kwirerua ni uraithiria bwa Meru TV niu bambetaga ne Faminas wa Kimathi aranire nani ukorokia namba inu ile aguchia SMS kambere thiete na mbere kuraitha mubango wirutero ko ni ngina twina mbere kwa twikethanagia nontu ndiwa bakiuga nyamo yetawa ti nyamo mbenu bagwetwa lakini bemetanga i Valentine irero ye karibu kwogu ibwega tukaina mbere kwa twikethanagia na bara labda abatena antuba okethani kana bara labda abatena antuba bakwa bena bo Valentine ino no bethirwe kinya baechwaga tukaba watithania kwani iko nini gaturaithirie maramare ngatheti nini na ngatheti chichire emunthe tutina nanse ntugo che Jumathatu nkethagirwa ndiaga ninka one man guitar ne yitawa one man guitar kana yitawa wata nkethagwa ndia one man solo one man guitar one man ngatheti Kato tumerenu ya ngatheti nkethagirwa ndiaga one man ngatheti niyo ntugo ya Jumaine nansi akegwa kiri agerando akegwa ari ende ya nansi ti one man one lady ngatheti kana ngitawe one man we one lady ngatheti ntugo cha Jumaine kogu Jumathatu nkegwa ndiaga Jumaine nansi wenka alafu Jumatano Ramisi na Juma tukewa tu watanete na Nancy kile mubango wa Turinge ime namba yetu ya SMS yagu kile screen yaku ukienda kuombarerio kamboria mambo iko namna gani na maybe nonto ikagita ka wapenda nao no wewe nyoke kira go yu mpendae kamuulia na hata kuli kanoka mu appreciate in one way or the other. Gazeti ya The Standard Deni Onjarani vile vile ndena gazeti ya Daily Nation tukewa tukirithagira gazeti ino chichire na kaingo twinambere kwa tukimenyaga maramethere tumagikagirwa urito ndeni ya gazeti ino muraithiria wa Meru TV na kiri gazeti ino ya The Standard ndio nangono kathumba iriaga ugu pain of bills high taxes ururu bwa ngarama na kinya ugotibure iguru riaga ugu rugono rwaduthe tugitaragirwa ma tukaruthe karatati ni 12 karatati ni 13 Raila nethiritwa kidea IEBC to open servers for poll audit nethiritwa kiuragia IEBC kuwa bakirugura server kengo bakainambere kwa bakireithagiria ati mari kethirwa ithurano bia mwanka muthiru ibiare bia guma na haki rugono runa rutukaruthe karatati ni 6 kiri ngatheti ino ya The Standard karatati ni ka 47 ni ara kwina maabitha bethere tubakirutagirwa warrant ya kuwatwa tukamenya imbie kuri renge karatati ni ka 47 Russia oil cut to raise fuel prices mabori maigeni na petroli kana maguta Russia tukiregana na mantu mama rugono tukaruthia 20 na tuna kana karateka 20 na tuna kirenga theti ino rugono rwa rwithiri turwikagirwa uritobo nene sana kirenga theti ino murithiri wa Meru TV ni rugono rwa Ruto ari kajirani yani unaona bora muntu kagita kara muntu akwenda kagita kara muntu akwenda wa chief goruna at times nethagirwa gitumagira njira mwanya na ate machocho kwenwe athia na mbere kwa kimbira gati njira chekuraga mbea imbinge muno no bethi nyomba ukauga mbero ni nchumbulite sana ukamemumta mwanki haya njira mwenu njira ya chiri nwa wikire ndawa wekira ndawa ilioni uku mbea karega kwa all the same nwa chiri mutego ura wa mbea ya thongereka watu kuririkana nwe mutongoro wa mugongo Ndagitari William Samuel Ruto ari kajirani
path ari kajirani igagutigira ati na kwathana yani atina antu baingi bakumubinga like onena bwake bwe sawa na bobo ithiretwe bukibonanagiria chancho kagite kara mutongoria uyu ethiretwe ena mishemanio na abamwe bajumbe bakuma rutero regana na thirikari bara bethiretwe bakina mbere kwa bake muriungagira utuburende bukuonekana taka Ruto akwenda kuwatanira na atongore barutero ru kengo kagita okuruke mawatho kire bunge atakegwa ena kagita kaumu munonkuruki kagita kara ari wathanini bwake atakwena kagita kaumu gakwatha nonto utina antu bakaina mbere kwigwa labda bakimubingaga kana baki pingana na nguino ciake karatatini gatuna no tuthiete kwithira rugono ruru aya tuthi karatatini gatwiri ndionaga irugono rwa mbeu mbithi ibakenete sana kana ibeterete sana ntuwino ya wapenda nao na kulingana na gazeti ino iliuga youth are too excited about Valentine's Day, not healthy unions. Itingwa ataniro imbega okegwe iriogo baba inge bathia nambere kwa baitu magira ntuwino na njira itagirite baraba inge ntuwino iro bathia nambere kwigwa bakimenyaga mantu batoba menya kuma bachiariro nuntu intuo ya wapenda nao okethira antu iba kugitana bora antu iba kuruthana bora gutagirite untu bora ende okwerekana te healthy ngwataniro ino kana unions ino timbega aya ntuwererete to kwegitarira ya nendwa ne iro emunde into itarekiga na emunde Elvis ende tariki 13 yeah tariki 13 kogu okay kogu tariki 14 yeah ntuwe wapenda nao era yeto Valentine's iro kuririkana antu baingi bareterete ntuwe no ya wapenda nao sana na arende antu baingi bena mibango kabambe mibango emerito muno ya ntuwe no ya Valentine's Day na muno nkoro kibora bakaina mbere kwa bakiga mawirane mao na bora bakaithiro bakingagia mawirane mago kiri endo bago lakini mbeo mbethi iba batiri kwithirwa bakimenyagira sana kumani na Valentine ino kana ntuweno no ntuweno iro baingi bao bathia na mbere kwigwa bakitigawa baingi bao iro bathia na mbere kwa bakitigawa most of them are dumped ro iro kamenya aja kogu ndarari kipenzi kisisitizi kipenzi kitazamaji kipenzi kipenzi kisaindizi roiro bainge bakamenya ya kogu ndarari kipenzi kisaindizi kuwe na mpenzi wengwa kuririkana youth bainge ro bakaina mbere kwa bagitigawa na barabare ndeni ya relationship bainge bakaina mbere kwa bakewatawa bena endo bange bago barabate yene no ndwengi ntuweno yathukirwe ire ntuwe wendo guririkana guti botho ku there's nothing wrong about being in a relationship but there has been something bigger to look forward to than a single day guti botho ku buriogo gukenera ntuko ya wapenda nao lakini kuririkana mareo mantu maingi kathomba mara maomba kuruthwa mareo mantu maingi kathomba mara maombekia kuruthwa kiri ntuweno nonto na mbeo mbethe bakiromba wamenya benda ntuweno ya ru tabathari yethirwe kibathukangagiria uturo bwago menya bwenda mbeo mbethe menya bwenda ntuweno ya ru yethirwe kibathukangagiria uturo bwago na barabagurene barabari baraba ethiritwe bari wendoni for long time I think kagita kenu kinyabioga kuina mbere kwigwa bukionanagiria wendo bo lakini ntu ya Valentine ntu ya kuonaniria wendo ake murithiri wa Meru TV ethirwa kinya ntu ino ingi no kuoneria mwendo waku wendo ti utwekende ugetagira mwanka ntu ya Valentine irio kathirwa kionanagiria rongi wendo irio kegwa kiguragira muntu ura ungi yoa no ethirwa wina wendo kinya ntu ino ingi lakini the good thing degirwe ti warume tutongorere tue
tutangorere tu machairman betu tukegwa tu men's conference muthenya waru na hageni bonthe iba confirmite gukinya kogu tio tuketherwa turi men's conference baba bagikenera wendo tio ketherwa turi men's conference. Anyway, imantu mama koneni na ntuwe ya wapenda nao mama athe tumakiandika wakaratati kaga twiriaga ugu of course echoes from the past ironoro da waruenga the tini no karatati kaga twirintu chionde ala ndienunio Justice Richard Quach and Oko. Okay, ironoro echoes from the past. Aya karatati ni gatatu kirenga the tino kena ironoro Turkey earthquake ara community lost under a destroyed apartment block. Kwina karibu antubantu rangima baadhi ya mbere kwa wakiuragira apartment ni mo block ya apartment fulani kire adhikukiera ya ringire nara andegoro ya Turkey nara ende ontobogo ethire tobokina mbere kwa bwike thikiro kinene karibu ntura yonde yethirwe kithiragira aga apartment ni no untuborende nuntubwa kwithikira sana untubwa kurikithia methori bagurianga thetieno ukiabonera gonoruru. Ruto's plan to soar up numbers as house sitting resume tomorrow. Haya Rais William Ruto na thiete na mbere na mubango wake wa gupush kengo gutigira hati kwa absolute majority kana alina muganora mwingi ndeni ya bunge kengo gutigira ati mawatho kagita kurokwa makuthi na mbere kwa maikoroka buthu na gutena kuonekana president nethiritwo akionekania kana akionekana bubutariria nyuma ya mubatongoleba kuma ODM Jubilee kuthina mbere kwigwa baki itigagiria kugwatanira kana bakithina mbere kwa bagitiganagĩria kugwatanira na Ruto munonkoroki kiri Kenya Kwanza ntuburende bukuonekana tathiite na mbere kwigwa akiwinaga kana akiretaga akubi barabomba kwigwa bakibingaga utongoria bobobo wake kadati ni gatuna gakena rugororo. Work with the president to grow economy as mere supporters challenged. Aya Kenya Nuclear Regulatory Authority Chairman Omondi Anyaga na twageta azimio kana watimbaruba azimio kuthina mbere kwigwa baki watagira kana bai supportaga President William Ruto na nona ara Mr. Anyanga ora araragia muthenya wa igoro na ara Nairobi ethiritwe kiuga nthiguru ino no thina mbere kwigwa ikiumbanaga ukakwa kwina ngwatano ya kugana gatagati ga utongoria kana gatongoria baba munonkuruki kagita kara mwingi ukaina mbere kwa ukiwata mbaru utongoria bobo ukethirwa kwina mirandi mingi ya thirikari kana ya kiguni ire kaina mbere kwithirwa gikinyagira akari na ibu mate ibwega ukewa kwina ngwataniro imbega gatagati ga tongono munonkuruki ukewa kwina ngwataniro kire a Kenya bakaina mbere kwa bakebu magiria kugwata mbaru rais kengo mirandi ino kaina mbere kwa gikinyanirikaga gonurungirwa nkuonaga Hope as Devolution Forum 6 Revenue Conscientious. Okay. President William Ruto nethiritwe kina mbere kwigwa akionekana kuwatanira na national and county government and result in a legal and political battle over equitable share of revenue. Inaonekana kwina mbere kwa kiwatanira na thirikari neche matura kengo muno gutigira ati iba kwina mbere kwa baicho angerekana ya utura kiri mantumama konna ogoti. During 9th National County Government Coordinating Summit in Naivasha over the weekend, the President resolved the disagreement between the two levels of government after a previous attempt by the Treasury and the Deputy President Rigathi Gachagua failed. Listen to Council of Governors Vice Chair Ahmed Abdul Wajir Governor
criticized the Treasury for failing to adhere to the Commission of the Revenue Allocation. Maimanto makoneni na ogoti na nati murithiri wa Meru TV ogoti bwethiretwo bukina mbere kwa bukiringithagia anene baingi ba akenya nara ogoti bo bunene bwethiretwo bugite mabaingi bethirwa batena gantu gakuwirirwa kana batena gantu gabomba ukenera nuntu nyuma ya batho kuma mibi karaba kuthukuma akithio ogotini na mantu mangite marende kwina wirigiro komego kwa kwina ngerekana ya utura nyuma ya gikaro giki kia magavana na ara na Ivasha weekend ino kira retire mukinya raisi thie na mbere kwa bakeragirie mantu mama na mononko yindi chithiritwe irio gavetini ya itano kana karatatini gatano no kethe rugono ruru. Azimio votes to publish genuine election result. Azimio la umoja ibethiretwo bakithina mbere kwa bakiga wera na bakiuga akia nani wanawaka rawata kanata gatukaina mbere kwa igwa tukinenkanagira kana tukaina mbere kwa igwa tukirutaga resort chiongwa chia ithurano bia mwanka muthiru nontu resort ino chia nenkanirwe resort itaina gomano buriko baugite bakaina mbere kwa igwa bakiruthaga bora bomba gutigira ati bakona neria kana bakonenkanira resort ira chia goma. Popular imaginary men's conference becomes reality. Yani men's conference ino muritheria ino kwange kwira yethiretwe ikagirwa anto bagithiretwe bakiarageria men's conference ira kuma tene yethiretwe mantu makuimagine yani ti mantu magoma ni imaginary yani mantu matare ogo mantu tuge mantu makuthuganirwa. Aya mianke kurukite the annual men's conference on February 14th Valentine's Day has been perceived as an illusionary gathering conjured up by men to avoid their partners. Yani mianka inu ikurukite men's conference ino yethiretwe kiaragirwa muno na arume yethiretwe ikiaragirwa tanjire emwe ya kuavoid kana ya kuthina mbere kwigwa bagitigana na majukumu makwira maybe endo bawo ntu mwanya bethiretwe bakiaragia tanjire emwe gutigira ati bakurukira majukumu mao ta akuru kana ta endwa na rende ntu bobo bwethiretwe butebwa goma kana utare go men's conference yethiretwe kirutha bakagitaniako with a long list of challenges and responsibilities. The men use Valentine's Day to discuss how to handle challenges or issues in their homes and achieve success in life and relationship. While women expect men to celebrate Valentine's Day with them, men who carry various burdens on their shoulders have decided to give reasons which men see as excuses why they will not be available on Valentine's Day. Men's conference ino yethiretwe gitumagirwa ta gitumi kinene ya gutwika batio na kanya ga spend na endo bago batio na kanya ga gukarania na endo bago. Lakini unlike the men's conference that dominate social media on Valentine's Day, the meeting in Meru yesterday was not shrouded in secrecy. Na Meru antenia Meru ikuraina mushemani wa men's conference. The location and the topics of conversation were not hidden. Older participants delivered speeches and counseled young professionals on how to deal with their wives, girlfriends, fiancés, and extended families. Antu ibarutanetwa sana barabara kinyite men's conference ino na Meru nara antu barutana wabwa bagakarana endo bago bora bagakarana ekuru bago bora bagakarana antu bamuji wago. Women with expectations
irukono ruru rayetiagu lakini ne men's conference ile yethire twende ire ya reality ya ukweli tinde tuyache yethire tukiara gyo kagita kaukangi nuntu ndakuririkana kwira ati kagita kauga tene kwithire tukira wa antu arume bakiuga tukathi men's conference ituthiite men's conference ile yethire twetare ogo men's conference ile yethire twe ne ku imagine tu imagine men's conference ile lakini thaino nethire tugituika ya guma reality na hata na inde we are sorry to espora monono nto tukegwa tukithia men's conference muthenya waro na baliuga ati endo yethire tugitumagirwa kwa avoid majukumu ngaro friendi baraba na mangaro friendi na boro baraba na mangaro friendi tutigatumire ru tantu ya fornication tuo ya umaramari tuo ya udhongeri tuo ya ukundani tubaki bigatumire ntu weno tantu ya kumathanira kumathanira tumirani ntuwe no bwega na muno nkoroki twero ati ntuwe ya Valentine tintugo yonka kira ntubona we wendo atweke no ntuwe ya Valentine yo okowera mwendo wa kwiyoa ntuwe no ya Valentine ati niyo okuona kanya gakwira oronge no komumisi kumiragu ijai tuleka na mutugo uyu muraitheria kethiro wendo gatwona wendo ntuwe no ngichionde wendo butire ntu eti ntu wenu ntu ya kuona neria wendo medu tumira ntu wenu ugu na ikengo manto makaina mbere kwa makithonga maga okay, Parliament must look at state plans first, then budget follows. Aya kuririkana bunge mwankenya yambe eraithirie bura mugongo wethire tukibanga kengo na baigwa bakibanga budget bwega nontu bagitumi sana kuraithiria mathina mara methire tumakirumagira mugongo mathina mara methire tumakina mbere kwa makinyagiria kengo bakibangira budget ya mwanko yungi bethiro bena mbicha yongo tariria ya nata kana mbicha yongo tariria ya mantu mara methire tumakirumagira Kenya. Love and laughter. Okay, ndio na advert ya gaoni nini okay, gorira withomere. Nowhere to hide, taxpayers mounts as state dithers on pending bills. Kuringana na kana kumania na pending bills ira itarinde chethirikari oti obwendi bwethiretwe bukithina mbere kwa bugetagia ntubura bwethiretwe bugetema akenya baingi bathina mbere kwa bakiuma methori kumania na wetia kwa bills ino ontubura kana kumana wete kwa watibobo ontubura ende kagita kara ogotibwetia itagia na bwikagero into ni biro kugura kethirwa ni mugate uragoraga shiringi king'ori okethira mugate uragura shiringi 10 okaiwa wewa uragoraga mugate shiringi 15 kethira uragura shiringi pepte pipe pepte kethira uragura mugate shiringi pepte wagura shiringi 15 15 na 50 aya imethori mana methire tumakina mbere kwa maiko yagirwa kiria Kenya kagitaniaka na kurero thine no yonthe yumanetie na pending bills marando mara athirikari itarite na agandiona it now cost more to take your favorite beer at your local hangout than in a neighboring countries like Uganda and Tanzania. This is as the weight of tax make beer and other alcoholic beverages produced in Kenya expensive. Nuntu bomu kumaroka wathiukunda kamushuba bora menyeretie nuntu endi thaino mantu mamberetie kuma na mantu mamariuma nuntu bwa ogoti bobo bwana kurerekana na arande koloni ya Tanzania kana Uganda okabanga kumaroka ukunda kamushuba ogoti obuti kana magulima tunyamututu naguo buti matire iguru tagandegoro ni yetu ya Kenya
The recommended literal selling prices for a bottle of Tusker, for example, shilingi 190. A similar production in Uganda and Tanzania selling at an equivalent of 100. Kurikana muchuboro kuma shilingi 120 aga ndeguruni ya Kenya. Na ala ndeguruni ya Uganda kana Tanzania kiringithanagwo na mbeca ino cia Kenya irita shilingi 100. Kwa na shilingi 100 na ala Tanzania no wekundira muchuba toyo wa shilingi 190 aga ndeguruni. Yes. Ukwe kwananiria ma pending bills ino burachethere tukinambere ko ikinyagire nto wathinara supermarket urethu ketheria ati into biena goro sana wathinara kugura nyanya waru kugura ikwaye bye mureo urethu kethira mantu no wao nonto bwa ugoti bora tukubatara kwewe tukiriaga serikali nikubatara kuinambere ko ikithongagera gati na kuraithieria mantu mama na kumenya what is not eating the other imbio itakuria era yengi na lugha ya Germany itakuga thirikari ni wajibike eno lugha ya Gĩchina gatu thinambere kureithieria maramare kirenga theti mureithieria wa Meru TV dreams revealed a relief for needy student as sponsor steps in to heal from one pains. Bainge ba alitubarabara ruthite kigeria for class 8 na bakenda kagothi form 1. Most of them bethe to bakithina mbere kwigua bakionaga utethio kuma kiri atethia antu baraba wende bwega barabare njara imbega barabendete utethia na nimbendete utethia sana na ntie kana kwe muntu by the kwe muntu akinyera mheshimiwa wala wa kuorotwa kadhuri ka tawata mheshimiwa watu enu wengeaga athinambere kwa kiga wera nebo kuthomithia ana bara ana muno bali mheshimiwa tawata nkamurikana muthuri kari muthuri yes I think so arathia nambere kwa kiga wera nebo kuthomithia ana te 10 ugubali bara bomba kwa batere kwebombera kana bomete mejieta kwebombera na bara barengenda kuwata mathomo ma tertiary maybe beauty ma course ta inuingi inuiro tha wana ukitaring nini athinambere kwa kiuga bamuchwe bara bakwenda uthethe ubu na ntie kana kwe muntu athinambere kwa kebu magiria ukinyira mheshimiwa huyu kengo inambere kwegua ki mutethagiria anyway kwa wena mtu arengenda utethio tabubu bwa mheshimiwa uyu kwe nuntu wikira kana gakari kana gutetheria kana gakari nuntu ingembwa kinya we imwekuru ethiritwe aki otanaga mantoni make na kuutanjire mwe ucokie njera kikana gakari athina mbere kwa kiga wera ne bubu kuthomithia ana ta 10 ugu na barabara ingenda kumukinyira no bathi nambere kwigwa bakemu kinyagira kengo akaina mbere kwithirwa kibatera eta wagasheri muthuri mheshimiwa gasheri muthuri arathia na mbere kwigwa kiga wira ne bubu bakuthomithia ana bari 10 bara batumi kana baraba na thina ya bici na barabara ingenda kuthi chukuruni ino chia tertiary in colleges na mantu mangita mara aya gaturekane na ripoti ino top KCPE student excited after joining his dream school Alliance High Muritwa ora ethiritwe atongoreretie aganthigurune ethiritwe ekena sana nyuma ya kuthi cukuru yake era arethiritwe akiriragiria cukuru ethiritwe akiriragiria na chukuru eno tingi chukuru ya Alliance High. Celebrating love with your pendo. Hey, love is what brings us together, what keeps us going, what makes lives worth living. It is the bond that connects us all. Share your love story, video text, okay? Na ntu bakora ba share their love story kiringa theti ino
maybe romba kwero kiandikawa lakini kurerekana wendo iye ntuke muleo wendo kagita kwancha my friend wendo kagita kara buli buithi kire bara kire bara bethiritwe kire bara bethiritwe bari mawendo ni maithi no ba confirm that we nkuga wendo kwikagita bukinyabo atwika boina urigwa tore ka small heaven urigwa ta uri ka iguru kani ni my friend kumane na boro wotiritwo boro kuonerwa boro my friend kabothirie kiumye kimu anga kabwethagarwa bukianjire ofed anga kabwethagarwa bwikiritwo gacukari ndiga kambirie kuthithiruka my friend antu maya gutwika mutamu anka mbicha ya gatuni ya gandeona ne muntu Zacchaeus 2023 ndeona mbicha ya oyo ndeona oyo ne mutongole omugongo President William Samuel Ruto nwenkuona tweyaringie mbichaga atwete mukoyoni awete gikabu kina mbesha kathomba alafu aliuga look Jesus here and now I have not cheated anybody. They will have to pay me back 4 times. Oyo Zakayo oyo we nakwenda kuliwa maitamana tikuleana Zakayo watu yewa kirikaniro kale anire gachoka niri maitamana oyo niwe gakwenda kuliwa maitamana anyway atu inambere kuraitha mantu manga theti ino gawi karatati ni 16 kena rugono ruru was ODM MP State House visit an act of betrayal kagomba kwetherwa ma ajumbe barabathie nambe kwa bakiri ungaga nara kwa Raila numba kwegwa kabenda kuona neria kugaruka mutongoria wago wa kiama giki kia ODM numba kwegwa betrayal kweli lakini bwana nata bomba kwegwa baruthire ndo tabobo bakumagaruka bakathikora itha kuliongera raisi batena idhini ya mutongoria uyu wago. That's bad. Anyway, education cost in Kenya fry in the face of local and global targets. Kirikana kithomo kiambirite kuonekana taka kina urito sana muno kiri mutatara uyu wa kithomo wembe wa CBC. Mono arachiri bakubatara kuyo bakiguragira na ba uniform chambia mantu mange tamara sijui bichi sijui nini mantu mama kone na kithomo imonekane tama mberite kwegwa magitagia karatati ni kamirongo iri leaders keep off Murang'a water fight as resident demand action kuririkana kwena ndoa gatagatika Murang'a's water and sanitation company yetawa Muwasco na Murang'a South Water and Sanitation Company Limited arabethiritwe Muwasco na bare kwa bange Muwasco ya arabethiritwe bakina mbere kwa iwende kwa mieri kathomba bakionekania nkujenio ino ikonenie roji roro harende na bwakari batikwenda nkuyeni ino barenda nkuyeni no chethero ikithiraga kengo bakaina mbere kwego bakiwataga aroji nginda wa MCA John Mwangi supported the proposal nothing ngira residents aggressive over the lack of water in the locality. Yes, thina ya roji yiriketweka kinyamara na thina nene inkuyenio ino akari bari uwe nkuyeni ni chithire kengo bakaina mbere kwa bena rwiro kunywa nuntu bokera bakwenda irwiro haya karatati ni gatubana hatuatati tukuraithe to inambere kwa tukirithagira mantu makonene na ugimaga na nkuona kwina irio bithongi bia kuriwa aga ugo using food supplement to burn down fat and reduce heart disease symptoms kwina irio biria bia kunyithia mirimo ya nkoro kwina irio biria gabira gomba kuria amurithiri wa Meru TV ukaina mbere kwegwa ukaina mbere kwegwa wena ugima bwega wa mwiri rutha date na ngatheti ino uthina mbere kwegwa ruthagata ukiriyaga tuirio twega sport pesa play now we kwina get up to
350% bonus on your okay sawa mantu mamu ma sport pesa barabende te mishedo eno andutaba Elvis andutaba Kajim barabende te mishedo eno bonde ma bakaina mbere kwa nkeba nenkagira karatati yaka ndau magaruka studio kengo bakaina mbere kwa bakira ithagiria mantu mama mekiritwaga climate crisis triple threat to health safety and survival on the rise mantu makone na climate mantu mathieto nambe kwa makiaragirwa na arende diera yentukia maana uchenche kwa rera nundu babu thirito kithema mitore ya akari kethirwa iri watini bonene tuburabu thirito kithema mitore ya akari kethirwa iri watini bonene uchenche kwa rera ko muno nkoroki agitaka kwina riwa rinene sana ngwethe twekethema mitore ya bengi kegwa iri watini ngathiti ino ya The Standard murithiria tiena mantu maingi muno five major discoveries that change the medical industry mantu mamareaga ugu imantu kwena rogono rwa Kenya at New Zealand passes a strict anti-smoking law. Kenya start a push for similar ban. December 13, 2022, New Zealand nethia nambere kwikurukagia watho bora bwati ne kuregana na muntu wonthe will law that will bar anyone born after January 1st, 2009 from buying tobacco products in their lifetime. Now, experts in Kenya are calling for similar ban. In addition, the move will reduce the number of retailers authorized to sell tobacco and reduce nicotine levels in all tobacco products. Muntu wonde uchierwe mwanka wa ngirichiri na kenda kuya bwambere ugu. Kuya na aturi ngirichiri na kenda, ngirichiri na 10, ngirichiri na 11, na 14, na 14, mwanka 2023. Na arande kule New Zealand utitigiri tu my friend fwewa ukigura nyamweno wetwa mbake na untuboy bwathie na mbere kwa bwekurukagwa December ya mwanka muthiru ndegoroni eno untuburende kuringana na bamwe bama expert aga ndegoroni yetu ya Kenya bakuga untubona boy na mbere kwa bwetu magiro na bukaina mbere kwa bwete thagiria anene kuona ati bakonyithia antu bakonyithia utumebwa nicotine munonkoroki ukabania na mirimo terethia na mbere kwa kiumanagia na utumiri mbake no na mona thigara na mantu mangi tamara baba nya thigara utwike utiko kwa nyamuino we wa meankeno anyway gato dinambere kwegua tukirithagira kwa njira yo kumi ningatheti ya The Standard to inambere kwa tukimikinda gande ngatheti ya The Standard tukomekinda nthi gatureithirie ngatheti ya The Daily Nation mbone mbere Monday na ndarika igana ngatheti no kamereithirie wo kubi ke ngondi na mbere kwigua enkiu magarukaga ndikomenya mwerekerio wakwa sawa thank you bwega gato inambere kwa tukirithagiria ngatheti ino ya The Daily Nation na njira enkube na ndeona kwina ngono kathomba kinyicho ira chiethere kinambere kwa igikagerwa urito kire ngatheti ino aga ndeona Ruto defends counting rivers and pieces is on unit drive kwina mantu maria tough times more and more Kenyans are losing their various assets, vehicles, piece of land, house guns as landlords, bank, sacco, shylock and online lenders go after them for defaulting on loans and payment. The high cost of living, highly okay. Anara akenya bengi bethe to kinambe kwa baite into bio kumania na airandu baba kubaranduka bank shylock online baraba ile to kiba kwa wile mbeja na online
na guntu kungi rugono tukaina mbere kwe tukirwithagira karatatini gatugana tiambone kana ekaru kabwega ato ni karatatini gatugana gaka egotembuka makonde I think karatatini kama uwanja no tukaina mbere kwe tukithagiria rugono ruru kwa mpwetu gatu inambere kwa tukirithagiria mantu makone na insecurity imethiritwo makiaragiro karatatini gatunana ankona mbicha ya waziri wa ukaribu ndeni na wathani Bomatura Professor Kithure mwana wa Kindiki mbicha ya kere ya gugu era twakiaragia mantu makone na ukaria. President William Ruto, First Lady Rachel Ruto with Deputy President Rigathi Gachagua and Pastor Dorcas Rigathi during yesterday interdenomination players at Nakuru. Maromba manara Nakuru muthenya wa igoro mathia na mbere kuigua makireta mu raisi munini wake na kinya family chiago aga kengo korombera mugongo maromba marari makorombera mugongo muno kumana na ithurano biega birabia thie na mbere kwa kiruthikaga na muno nkurukigo tigira ati kwina thiri na korombera kiganka makeyura ria nguti ere thiri turiki na mbere kwa rikinjagira ibobi aga nthigoroni yetu ya Kenya. Powerful figures linked to Dendre Mavoko-led gangs. Maimantu maigena kithaka na ara Mavoko-land rugonoraruri karatatini agatweriaga akaina mbere kwiyokirira Nigerian company to get back frozen 6.6 billion. Kwina kambuni imwe ya Nigeria ire kubatara kwewekea choka gurombea chiayo shilingi bilioni 6.6 ile chithiritwo ikirutwa bankini yago. Foreign Labor Minister to set up wall on lag employment agencies. Mantu maigeni na Foreign Labor Ministries ile chithiritwo kinambira kwewekea thiragia ndoa ithiritwo mantu makonenie na wandikani. I'm out to unite Kenyans, not scatter opposition, Ruto says. Ruto ariuga nakwenda kuwatithania a Kenya, tete nakwenda kuaragania Azimio, tete nakwenda kuaragania Ruto yaruregani na thirikari. Agana ara nyuma ya bamwe abunge kuonekana bakithi kuliongera raisi na aragaruni yake arendi raisi ethiretwa kiuga we atiena matua kana atiena ethugania etua dia gutigira ati gakugaukania Azimio kana rutero ruregani na thirikari indi bwake bwagitumi muno igutigira ati na kuwatithania ndiguru. Explain spending, Raila tells president. Azimio la umoja One Kenya coalition leader wants the government to explain the spending of the shillings 863 billion collected as a tax in 5 months. Raila na kwenda utibwabu ile tubukithe na bwa shilingi billion inyanya b tereria b utibwa billion inyanya billion magana manana billion magana manana 63 until amieri 5 mikuruku borogoti bobo bwethiritwo bugitumikaga na ara kuringana Raila augite ogoti bobo ibwethiritwo bwetumagirwo nae ogoti bo chiringi billion b for boy ogoti bwa billion magana tureria billion magana manana bora bwethiritwo bugitumagirwa magana manana ma 63 wabwethiritwo bwetumirwa miari inu 5 mikuruku mirandi ya uthina mbere ra yethiritwo kiruthwa kumania na ogoti bobo katatini gatutano no kethira rugono ruru cash crutch to heart bottom up plan execution Ruto warned. The implementation of Kenya Kwanza manifesto will be difficult to achieve unless the government reworks its plans. Parliament reworks its plans and the Parliamentary Budget Office. Kombiko kewa kwina womubo kinyaniria. Kombiko kewa kwina womubo kinyaniria. Mantumara thirikari no ya Kenya Kwanza ya thina mbere kwekiga kagita kara ya romba kura kumania na hali bora yethirito kinambere kwegekaraga na muno uchumi bwabwe thirito kinambere kwebukithukara kinindi
kagita kabarombaga kura batogwa bakarotha bunthe bura bomba gutigira ati uchumi bukwagira bakonyithie magurima irio bakorotha sijui nini. Anyway chieta wachiacha anyways chieta wachiacha na chieta chilagirwa china Maurongo Kabambe. Former MP Moses nominated as a socialist general Kibwega. Haya, gato dinambere. Police death in Turkana attack raised to 4. Haya. One more general service unit GSC officer nethiritwa kithirwa akwite kuthingatira mbithoko ya muthenya wa Jumaa. Ara police by na pe Imoit Turkana County. Ara police baadhi na mbele kwa baikana na bidhababa na arende the recovery of the body on Sunday morning brings to 4 the number of police officers killed by verdict suspected to be from neighboring county. Mugana wa abithabarende bakwite kana mugana wa abithabara bethiritwe batigeto baurageto kirembitho kweno ya muthenya Jumaa yetia na ukinya abitha bana. 7 youth officers were injured. Bangi muwanji bathie na mbere kwa watangurario inthoku kumania na ekarika riri kana mbithoko ino na arende kuringana na interior CS Kithure mwana wa Kendeke ethiritwe akithina mbere kwa akiuga no bakungangana thirikari ya Rais Ruto no kuthina mbere kwa kinganganaga kuona ati ni kurotha bunthe burayomba gukinyithia makarika mama mambithoko muthia bobo kombekana ata. Anyway gatuthina mbere kuraithiria imwe chiango ne chithiriti kagirwa kiri ngatheti ino tiena mantu maingi muno marankuona ni advert mbingi kwina opinion why there is more work toward adding FGM ikinonto kwina gitumi kinene ya pull up ourselves ikinonto kwina gitumi kinene ya kungangana kuona ati mantu mama konenie na ntano cia anabari makuthina mbere kwa maiki nyamuthia kwina antu mwanya gabara bethetwe bakina mbere kwa bakiruta maoni mago na ibwega. Haya yes mantu makoneni na opinion bado mari waku makiandikawa mantu makoneni na advert innovation to invitation to pre-qualifications maria beto inu ile agago ngatheti ino tiena mantu mara barabendete nkari ile agago ira ku advertise mantu machora mantu mathimo iragomba kwegurira na